kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagdag tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laeng iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga itilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na iti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak iti kalman laeng. Kaya patulod nyo iti dayto nga programa, kat maibasa na kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Iti kalman laeng. Sagudahin nga rin ti surat, iti kalman laeng nga paset ti pakasalitaan ni Joy, iti Pindig Ilocos Norte, nga napoluan iti napalabas, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, tamadama ti panang isursurok, iti dayta nga bigat, masangwanan ti reses iti oras ti alas 10 idi tagkabakabaak apay nga ta agkabakabaak irapropinggot kumita iti nakasilent nga cellphone ko ket agriring ni Oscar nga boyfriend ko ti tumawtawag maestro met isunay ti sabaling elementary school iti San Ramon Isabela at kami di San Ramon Isabela manong sinong ba dakat kastaon iti kiktot ko, iti baga na kanyak, nga gawid ak taaddakan no dakiti pulis sa Jabalaymi, nga mapan mang tiliw kini tatang ko. Anya? Ano ito ko na, Oscar? Agawid ka, kinadda dakiti pulis, amang tiliw kini tatang mo. Pulis amang tiliw kini tatang ko? Tanya, api nga tiliwan da? Anya ti baso ni tatang ko? Awan di amo ka baso ti ama ka? Iso nga, awan ti rason tiliwan da ko ha? Ngayon masabol ka nung agawid ak manong taore no anyat damdamagik kin Oscar. Kahit di na ka nung masungbatan. Anilaing tatang, di makasungbat ka na kita nga saludsud ko. Manong Nemi, anat baso ni tatang ko. Nagsingpit, manong. Kahit siyak lagaya mo manong Nemi toro Ryan, di kiti pupils, tap na ituloy dan pupil, pulis ko naman. Kahit siyak maglagaya man ti Ryan di kiti pulis, tapno ituloy dan nga ipanaw ni tatang, ken tapno iyawid dan sa Ilocos Norte, nga sadya kano, ti pangibaludan daking kuwan. Manong Nemi nakapusasan ni tatang, ket nga inarakop ko isuna, ket may salang ti saudsud ko keng kuwana. Tatang, anya ti basol mo? Pakawanan na anak. Pakawanan nak Joy anak. Ngim apay tatang. At ka di basol yo, anya? Inlimit ko keng gatadol na tawan. Anya? Gabuti na palabas. Napalabas, inlimit ko keng gatadol na tawan. Manulat tawan mo idi. Awang pay nakim mo. Kahit yung asawan tatang, awang pay nakim ko, idi nakaramit kayo, tinakabasulan nyo. Sadya pala yung pindig. Iti lugar tayo. Iti na kaya nakam na lugar. Awang pa iti tinakam mo. Iti itugot ka dito sa San Ramon Isabela. Dati amok iti kit may tarayak ti nagbasulak. Nagbasulan nyo? Nga manat nagbasulan nyo. At ka di na palabas yung at saka mo. Nagapapatayak. Anya? Nakapapatay kayo, tatang? May sakaya kriminal? Duwa nga tao, tinotang ko tibiyag na. Oh my God, double murder? Ngayon dyan kagbabawi. Dyan kagbabawi nga nang papatay ka na kuwada. Tayo naramid ko tikas dyan, tapno, agibusan, kinadakas na. Urong benlay nga matay na. Ngayon dyan, tibasol da kang ka. Tapi natay mo idaratang, kinasin da. Nagbalina ka na pudno keng kuhana. Ti amok, kadawan ti pagkurkurangak keng kuhana. Ngayon niya tinaramid na. Sino tatang?
Sino? Tidakas nga inam. Ah, tidakas nga inak? Ninanang ko? Tijak pinakit-kita nga inak? Wen, ti manglilipot nga inam. Ngam ko na iyo, hindi nga si bibiyag pala ninanang ko. Nga, ngam adda iso na iti sabali nga sidong iti sabali nga lalaki. Saan ka di? Ngam ti kinabudno na anak. Kahit nabayagan nga natay ti inam. Isuda iti kamalala na. Pinapatay ko di kiti manglilipot. Manong nemi imado di kiti maribongbong akarup ami idito masadag kami iti lugan di kiti pulis iti kalsada. May sa katakwada ni Ninong Isko ti akin daga iti nagdiswan ti balay mi. Ken iso iti pakitaltalunan ni tatang. Ken iso manong nemi ti kangkunaan nga nasagnan nga nagdamag no apay. Anya ti basol ti amak. Kadimbaga ni tatang ti amin manong. Wen, ket imbilin nak kanininong Isko. Kumpadre, kas ninong ni Joy. Sa mongoy ba yan? Ti anak mo, ti bunyag. Ken sanggon nga may tuloy pa nga, masikaso ti taltalon. Makamukan nga agapit kada kitagda mga mulak. Ken ulitek, di mo ko mabaybayan ni Joy. Ti anak mo ti bunyag. Sika ko man ti panakaamana. Kabayatan nga awanak. Kumpadre, apay, agpaot kayo ti pagbaludan? Double murder, padre. Ket inarakop ni Ninong ni tatang ko manong nemi kat nagkari nga dinakbaybayan. Ken kunana pa'y nga sarsarong karam minto isuna iti pagbaludan. Si Maruno manong nemi akim mamakam ni Oscar nabayagan nga inyam amok ni Oscar kinitatang nga nubyok manong nemi. Agbasbasa kang pala idi ta addan relasyon mi kin Oscar. Nasagad damaten kinitatang ko da Oscar manong. Inarakop met ni Oscar ti amak manong nemi kat pati ni Oscar. Kat binili ni tatang ko. Oscar Barok, tata, ita ko nga lalong ayatam ti anak ko. Italay ko ken ni Joy. Ayatam ko ken di mo ko mabaybayan ti anak ko. Pangasim. Ikarik ka na kayo, tata. Ikarik. Buwan nagkarimet ni Oscar manong nemi ako na nga oren no saan na nga ibilid keng kuwana. Kat talagang ayaten nakkano itiag na nayon. Lalo itan, tagmay may sakon. Inarakop ko manin ni tatang para di maoti agun taway manong nemi sakbay nga lumugan iti patrol di iti polis. Tatang, singsigpad ka. Tatang, ito yun nga napasama, diyak pulos namnamain nang singsigpad ka na. Sa mo pipayat ti bagim, kaya pa nag-adal mo ha. Wantang, singsigpad ka. Wantang, orisan yung ibilin. Talagang singsigpad. Kaya ori na kayo. Nagsingsigpad kayo kumama dito pagbaludan. Tatang. Pinakarotan. Tatang. Kensa mo tultuladen ni nanang mo. Tatang. Agbaling ka kumanga napudno kin Oscar. Saan nyo man nga ibilin kanyak na ito, tatang. Nga mamot si Diyos, no kasan ito kinapundok kang kuwana. Nasiyat no kastanak. Nakot. Kahit ururayak ti parang sarong karayo kanyak iti pagbaludan. Ururayin kayo, anak. Manong nemi, kailaat nga nagbaliw ti taray ti biyag ko. Iti bigla nga kaawanin ni tatang ko iti danak. Nagdakil nga pa nakaikawak manong.
No idi tadumtengak dito balay, manipod di eskwela nga pagisuruak, akaaduan na nga madanon ko ni tatang dito balay, nga mangisagsagana ti pangrabyan mi. Wan naman, agkapuno ko ay titaltalon. Ngamitaman nung nemi awampulos ti masang petak, manaksid ka dagiti duwa nga aso mi, ken may nga pusa mi, nga sumabat kanyak dagiti aso no sumrekak iti naladan, ken sumabat mat kanyak ti pusa no sumrekak iti uneg ti balay. Kadadan dagiti kundaway manunemi nga umay nakalain no Oscar iti eskwela mi, ken nagkuyo kamton nga agawid. Umay itulod dito balay, kalpasan na ket agawid tumaten. Kadadan dagiti kundaway manunemi nga kadkaduay nakpailaeng nga umuna. Dito'y balay. Naragsak ka pala ita. Ang iminton agmaymesakan, agsasangit kan tumanen. Joy. Marwamak tumitlang Oscar. Ano nga no agasawatan? Oscar? Nasakan ka di ba lamas daw ka dimbagat? Ay, rumbang una yan. Saan ka di? Nanguno na ita, tagmay mesakan. Tano agasawatan, mabaling nga ilako mo tindato nga balay, ta adong atamat na kiti gumatang. Kaya't mangipatak daratan tumatin iti bukod ta nga balay, iti barangay mi. No, dahito iti pagtulagan daw, Oscar. Api ka din nga saan. Kastumita talaga ti plano tasang ka di. Idagbasbasa ta pailaing. Nagtulagan da nga inton no makapaggraduar ta, inton na at pang susurwantan, isog tumaten ti panagkasarta. Kat mapasama kan Joy. Nangaro na. Itatag may mesa ka manten. Indan tugayam sa rungkarin ni tatang ti pagbalutan. Ibagatan to day taking kuana. Inton no? Inton mapanta sa rungkarin so na, ibagatan to nga kasartan. Mangalat at bagasyon ta karo da. Tada kayo matgaruti at ayaw matgaruti Ilocos Norte. Nga pagsarong karanta kinitatag mo. Sige, Oscar. Sige. Ag tinulong ta karuti ng agluto. Tapno masapat ang amangan. Ken maturog. Tumawag to sa jabalay ay bagak ng tsak makahawid. Ano na? Abi nga di ka agawid. Sweetheart. Nagrikat ti kang kanayon kag may mesa terabi. Di ba? Asadag bandi kiti karubam, ngayon baka no, at karubam nga umay mang sarekeng ka dito'y. So nga, kadkaduain ka. Katiyan tayo nga kasawat at tumaten. Rumbang layangan nga dan mapasamak ka rata, sweetheart. Tapno, agkanak ta nga dakos. Ha? Sampai ka mabalin. Ngam nagkadkadak manong naimi adang amin karik idibagik kasakon tula itad ti amin ko ti lalaki nga ipatpateg ko into malpasen ti kasarmi. No pekasta manong naimi nagtinulong kami nga nagluto kalpasan na ket nagsango kami nga nangan. Oh, subuhan ka suya. Oh, agangakan. Apay ko mga ngaak. Damot tinakam ko No Jack Mariro, italay nga agsangot nga mga ngawan ti kaduata. Itinukuha restaurant. Wano karinderya ket masansan nga kalaglang tangamangan. Imita ket sikaken siyak laeng. Kasla damo nga rabida ito ya. Ano? Asla damo tang rabida ito ko na. Lipas mo kiti di mga nuskar kitagawit ka doon. Marabiyang ka una yung titalam mong gawin. Tagawit ka di pailangan. Sweetheart, a moment nga hindi pala nga karik ti bagik ti amin sa kuntula itad kang kati amin ko numalpaston ti kasarta. Karimi ti bagim deta idi adda pala ni tatang mo. Imita nga ron. Itatagbay mesakan. Rumbing unay nga adda, mapasamak ta. Yan tang ita, tulagan ta tumaten ti kasarta. Adda ka di pala kaputing mo? Basta jak pala kay hatos ka. Pag-awidan na kailangan, Oscar,
Ikasanun no, adada ka sa mapasamak kanyak ti dalan. Mamali mo mati umyan. Ado mati salid dito bala imi. Ngam saan tangag kakaid na. Talagang nga di mo kaila kaya? Saan? O napilitan ka? Ramasan na? Alukoyan ka. Naging kamayat ka. Takayat mo ka din nga bumabati pa nakita kang ka? Joy, nakauray ka ti adu nga tawan, Oscar. Itakid din tabulan laing ti urayan, di ka makid din makauray? Ay, nagrigat ka kit nga maaluko yan eh. Alas ang kapilitan no, di mo kaya? Sige, ilang pasta nga rin din mangan. Tagawid ak tumatan. Impadlaw ni Oscar manong name tilok sauna. Itisang ko pa ng pagusto kang kuwana. Uwembat kami na. Kasta di kita lalaki nga saang mapagustuhan saan ka di mano? Maluksaw da. Nga hindi tulad ko ni Suna itiruar apag sumet nga dumteng ni Ninong Isko. Tiyan muna ka no, kahit awan ti kadwak. Umaynak ka no, bisitahin, kaya naamuan, noan niya ti kasasad ko. Intulod ko tata, kahit kinat kadwak pa yan. Naging ka nga, nagkapangan kami. Agawid agbitan tata. Ninong, Ninong ko na muna. Ay muna ya. Abay, pagtulagan yung tikasaryaw. Ingkam to sa rungkaran ni tatang Ninong. Iba gamin ton kang kuwana. Extra ya. Lagat ba yata? Ay, Ninong. Wala mo. Sige, sige. Kinapudno na Ninong kita. Iso nagtultulagan mi itay. Alam mo yun, imbaga mi tayo yan. Awa, sige. Ay, nasa sige. Alalawan. Sige. Duha kami kanininong manunimit ng itulod kin Oscar aking ka itinakaiparkingan ti jeep na. Tada jeep ni Oscar manong. Kit inuray mi nga nakadayo sakbay mo ten nga nagpakada ni Ninong nga nagawidan. Ngayon tuludak pa lang nga muna aking ka iti uneg tinaladan kat sa nagawidan ni Suna manong. Huwan manong nemi. Kang kanayon kastoy. Ag may sak trabi. Aging ka manong nemi nga nadanunan ng tinagtulagan mi kini Oscar nga papansad siya Ilocos tapos kam sa rungkaran ni Tatang. Nagdiretso kami iti pagbaludan kat kastaon iti ragsak ni Tatang idi makita na kami. Imo na nga nagrakop kami kini Tatang kalpasan na manong nemi nagmano ta kini Oscar. La. Kumusta kayo bertanan ako? Okay kami tang. Kanda kayo nga eh. Nasayat man. Barang no, iti mabait kat may panak dun sa Diamunti. Anya? Api nga kayo ti makapan sa adayo. Bakit no, marigatan kayo kung may sarungkaran tatang, anak. Nasayat mo lang no, makumbiktaran ako. Tapno, may panakon sa Diamunti. Tapno, rugyak mo tindag bilang, iti manong atawan nga panakaibalot ko. Ngayon tagtalinedak dito ay provincial jail, ngawang mati bilang nga tawan nga panagikaro. Gusto ka di? Huwag anak, alam maawatang kitang. At sabi ko mata, sa nuning nga dadagsen ti panagikaryo, mga sinapod Diyos anak. Sabi ko taanda kayong to pa lang ito no maangay ti kasarmi ni Oscar. Kasar? Huwag datang. Nga dito tinagtulagan mi di. No malagipyo, kadi sumot itimbaga kada kayo di. Lakid di tadandun pag-isuruan mi kin Oscar, planumin tumeten ti panagasawa mi. Nagruna itatag may mesakon, kasapulak ti kaduhak, isuganas kan nga nagasawa kami tatang. Pudno ko na ni Joy tata, tatang, ikanik manin ka na kayo. Saan kung to baybay ante anak yo? Saan to, tatang? Anda inted ni tatang nga ladawan ti maysa nga babae manong ni Auntie Gigi. Bordagda ka no. Ken adda ka no, adda cellphone number iti likod ti ladawan manong.
Si marong karda itinabiit anak da antim kadimbaga kadakwa dati amin. Ta dita kadi amo tinagbasulan nyo iti tatang. Awan ti di makaamo. Awan ti sanang makamo iti napasamak. Ngam ti di da mo idi ket no sa dinut ta paglimlimengak. Imbagayo nga may sakong maestra, wan anak. Ket principal gayam ni Gigi, iti may sa elementary, iti matlang pindig. Kasta ka din ha? Oo. Ilo kayat mo, iti may transfer, kas pagarigan, laga, isunto, iti pagpatulungan ni antim. Kahit kumat nga makita ti lugar nga nakaya nakaktatang, kaya nakiti kakabagyan tayo. No, kumatad da time yo, di in kayo ita. Umiyang kayo tun sa jay. Tawagam ng team. Baliwan min tulangin sa tigplano tatang. Baka no, mabiglada no, itan ti mapami sa jay. Ita yung nga rod kabagyan ti ready tat nanang. Ana? Iti nga rod ayan ti kabagyan ni nanang sa dinno. Ija sulsuna. Kaya taga sulsuna met tinagbaling nga kamalala na. Ngayon saan kayo mapapasadya? Takaguradak sa unay. Nga po tinaramid ko. Kat kaguradak. Kasta ka di tatang? Di kita na kay kamangak. Di kita kabagyan ni nanang mo. Di manglilipot ngayon. Basta, dito pindig gabapan nyo pagbasyarang kini antiyo, ha? Tawagam tungo muna ng antim, kahit no mabalin na kumanak. Ano, ag-asawa kayo itong kin Oscar. Nasasat maalo ko yung iso na nga itipidig kayo nga gindig, imbes nga sa San Ramon Isabela. Nasayat una ka anak, numapasama ka kasta. Kahit ko na ni Oscar, manong name anarikat ka no mapasama kasadya kami pidig, agnaed. Kaya saan ka nung nalakalaang tag-transfer ti pangisuruan. Hindi makaawid kami manong nemi dito'y balay, dito San Ramon, intulnodnak ni Oscar iti balay, kahit inulit naman yan manong nemi tinangaluko iti riknak, tapno agkaida kami. Uwain manong nemi. Aging gaman nung naming imemet pimasyar ni Ninong Isko. Kaya dinamag na noon niya resulta iti isa sa rong karmi. Ay nasayat man ti kasadad ni tatang Ninong. Sinurang tabaka no makumbiktaran to kita dinto pa'y maangay ti kasarmi. Eh, kasta nga peso Ninong, nasayat ko makumbiktaran. Tamno adda pangrugyan ng agbilang ti panagkikaroon na. Ninong, umyanak kumaangim sa kayat ni Joy. Baka no, anta ka no sa baling kayat ng umyan. Api ka sa Oscar. Di ka kayat ng umyan? Pagkatapos si Bagam nga, anta sa baling kayat ng umyan? Sige, nakon. Inakon, makamu kayo kini Joy, Ninong. Panawang kayo nga doon ito'y. Manong nemi igawid ko kuman Oscar, kan kamakamit kuma, takayat ko nga lawlawagan ti madingin bagana. Ngaming gawid na ni Ninong. Imbaga ni Ninong manong nemi nga tawag aklayang sunat ti cellphone, ito makadanon iti balayda. Gagangi kanumit lang makuna nakasjay. Takas bay sa nga lalaki, maluksawa, no saan nga mapagustuhan tirik na. Tinawag ka nga rin ni Oscar, manong nemi, ngam di na masungbatan, tawag ko. Iso sublat ko nga tinawagan ni Auntie Gigi, kat simong batbat nga dagos, kat kastaon itaragsak na, hindi bagak nga siyak ni Joy, ti anak ni Tatang, ti ubing pala idi akadwa na nga naglibas, nga napansadya, idi napapatay na ti inak, kandi ka malala. At doon nagsasalitaan mi manong nemi, kat kunana, ano kas pagarigan, kahit kunto tag-transfer, iti pangisuruak ket kahit kunto tagsubli ti ilim nga pidig isunto kano ti mangtulong kanya. Talong nga aldaw nga awan ti komunikasyon mi kini Oscar manong ken sa anak nga mainalala dito eskwela mi apay nga ta agpaoyo
sino ti kaimon na, agimon kinaninong. Aging nga nagwarwaras nga damag iti eskwela manong, baka kano, no maimoralak, iti araramidet. Baka no maikatak kano iti trabaho. Kat salag iti eskwela mi manong naming agwarwaras dahi takadakes nga damag. Kensa nga pudno nga damag. Iti pa'y karuba mi, iti barangay mi. Nga anda kano relasyon mi kinininong isko. Kaya di maikana ko niti gundawa yung makasalitak ni Oscar manong nami imbagak kengkuha nga saan nga pudno dagita nga damag. Joy, ori siya kadyak ba't mamati? Ngem ti madi, ket no apay nga maipadpadamag ti amin nakasta. Tsaka mo sungbanan dayta, Oscar. No apay nga may warawaras dayta, nga saan ba't nga pudno nga damag? No saan nga pudno? Anya nga rotirason, tapno may waras ko ma? Nganta kayo kinininong mo, kada at relasyon nyo. Kung nakmalan no saan ka nga mamati, Oscar? Nga mapay kastat sa lusod mo, mariribo ka anak, Joy. Iso nga, lipatin pa lang ti panangtulag ti kasarta. My God, Oscar! Kahit nakadigasawan nga mamati ka, nga relasyon mi kinininong isko? Agim imon ka kinininong, kasta ka di? Diyak ka mo. Ngam diyak kumakayat, ti mamati, Joy. Ngam diyak ka mo takaslap, awan ti panagtalik ko ken ka. Ngam amo ti Diyos, Oscar, nga awan ti dagas nga aramid ko. Awan ti man ti nga aramid mi kinininong. Awan. Baliwan na itong salita. Baliwan na itong salita. Inton saan nga mariribukan ti panungot ko. Halawan. Nga mawanin tilas ken pa ipagsalitaan ka, Oscar. Ken oren no ibagam pagtulagan natin kasarta. Awanin ti matulag ka kasar. Sana kung nga manukot pa eh. Saan kung nakayat ti makikasar ken ka. Tapos siya pa yung tinagbaling nga dakas. Siya pa yung awan ti dakas nga damag iti pamilyak. Pumanukan. Awanin tilas ken pa ipagsalitaan ta, Oscar. Saan ka nga agindadalos pa, Joy? Pumanaw kang gunak. Wen, pumanaw akon. Kaya jak to nagsubsubli pa. Tadyak kahit ang makita. Itekas ken ka. Karelasyon mo, ninong mo. Manong nemi nagsangsangitak. Iso kumato mo na makaawat kanyak manong nemi. Ngem kastamat din ti bagbagana. Wano isungata, takiwarawaras, tiba di nga tamang, manong nemi. Isungata, ni matlaeng Oscar. Manong nemi nagsangsangitak, gabutikas ta nga mapaspasamak. Kahit siyempre, imay matnininong, tapatin ninong manong nemi, kahit madamdamag na magdatang agwarwaras. Ninong, ano talagang awan. Awan ti kinapudno. Kasi ang orte rabin ng taninong, nagbali na ka na siya at kang kakas anak katibunyag. Naloko kami di kita tataw dita. Pati dya kaya nayat mo, mamati. Hindi pa lang kami nga pag-imunan na kahit. Ang mga noy subal na tagawarwaras ninong. Kahit mo ka di palang isuna, kalpasan ka kasi siya'y, di kina lokay ti panunot na. Manong nemi, imbagak pa din kinininong manong, nakastapit imbagak kin Oscar, nandiya kung kahit pa yung makita isuna. Huwain manong. Manong nemi, apaunay din ti panagsasarno, di ti panagsagabak. Abos takas dyan nga napasamak manon nemi nga nabalod ni tatang. Kalpasan na. Kastoy pati napasamak iti relasyon mi kin Oscar. Ngam sa anak unay nga maluksaw manong. Agsipod ta. Namuakon ti talaga nga pagpatinggaan ti panagayat ni Oscar kanyag. Saan nga mapagtalkan nga lalaki manong. Kan saan nga rumpeng ayaten iti kaskwen kuana manong nemi.
babaen manong nemi, kasta nga rin tinapasamak, ti makatakis iti eskwela mi. Mamati damat manong nemi, di kiti pata ka mga sursuro. Mamati damat manong nemi, ti principal. Kaya di malpasin ti klase manong nemi, pimanawako ni ti Sandra Mon Isabela. Imaya ko ni ti pidig, manong nemi, kat kastaunay, iti panang sarabo kanyak da Auntie Agnes. Kat babayan titulong na Auntie Agnes. Na i-transferak manong nemi amang isuro dito bidig. At dapat lang tawag idi ni Oscar kanyak manong nemi. Ngam saan ko nga kaskaso. Nikidininong isko manong nemi idi taw-tawagak uno mang taw-tawag kanyak amang pakpakumusta kanyak. Manong nemi. Tinakasaksakit iding imbagan Oscar. Imalak kano iti inana, uno inak. Ti inak amang lilipot, ngayon gapo na nga nagbaling nga kriminal ti amak, nagsipod iti kinamang lilipot ti inak, kat imalak kano. Manong nemi. Dahil tati gapo na nuapay, manong nemi, isot nang idurun kanyak, tapos ni kasta. Kat agawid akong dito lugar nga nakainakak. Dahil tati ka po naman, manong naming hasta o naman, ti yaman ni auntie, tadda akong dito'y, kat tinulungan na, kat na-transfera ka ng isuro dito bidig. Idi na mo, manong naming, kat iti palayang balay dati pagkiganak. Ngayon dito at damat na may mga paspasyar kanyak, manong naming ababaro, iti bidig. Diyak kumakayat idin manong nemi, di agayat manin tadyak kayatin di masaktan. Ngayon na ikari siguro manong nemi para iti may kadwa nga ayat, inaklon ko ni Alan. Di Alan manong nemi, kat may sa nga mga opisina, accountant isuna. Minalam nga agawit manong nemi dito pidig, kat binigat mo't ngamapan mong opisina di talawag. Kat gabot ni Alan manong nemi tinangagas iti sugat ti puso na sinugat dahi dyan mo Oscar nga nagbaling first love ko nga sambat nga napudnot panagayat na manong nemi. Nagkaluan nga pagyamanak kay ni Alan. Tayo so iti nang ti barungan namnama kanyak barungan ragsak. Ano kasta nga ginarakop kami manong nemi kay naglanang di kinibibig mi. Kaslawang ti kastoy na riknak kay ni Alan idi. Kaya't nakadingasawan nga talaga nga kadagiti agek kay arakop nga iso ti mga ipaneknek no kasano ti kinapudno ti ayat ti maysa nga lalaki kay maysa nga babae. Imbes ko manong nemi nga da kami kini Oscar, tinagkasar nga kamin kini Alan. Pinaka-moment ni tatang, idiaddan sa Dimunti, manong nemi babaeng ti surat, tsaka muna din manon pa ikeng kuwanan. Idi agdama manong nemi, duwan ti anak mi kini Alan. Kahit babaeng iti damag manong nemi, ararami din ni tatang manong nemi ti panagsingsingpet na sa Diyonag ti pagpaludan ket idaw daw tumimet nga sapi ko ma ta sakbay nga may karon na kaya na sentensya na masapsapo ko mati ruwar na sapi ko mata may sa isuna kadagiti mapaluran mapardunan tap ni kasta makaden nami isuna ken makaden na namet dagiti duwa nga apo ko na kada kami. Dito nga ron, manong name, hindi pagkasalita, kat kang kanahin ko yung daw-dawat, nasapay ko ba, saan ko nang pamadasan pa itang sagabak. Ti panagsagabak, idi ay balod na ni tatang, kan panagsagabak. Ti panagbaling nga narukup, kan saan nga napudnot panagayat ni Oscar kanyak. Kan doon ay pagyamyamanak, tadimteng ni Alan iti biyag ko, nga iso manong name, ti mangmangtin kanya kita, ti awang pating ka naragsak. Kasta matin na kinituwa nga anak mi.
Sabi ko man, tinakaibati ak iti adal, liwliwakin pagsarbingan ti biyag, kada gadi patak na nagbuyag at nagdengeg, more power to your program anong NCADAS. Tuwing or tagyaman kapagaya mo, joy, iti pidig. Thank you kang Joy, iting ka pa nagsurat, iti kalman lang ang programa tayo.